numvise avuga ngo urumva ngo ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye niyo mamutsi nanje ingabo mfise basha sha iyo abari batsi ingabo mfise ntimugire ubwoba igisirikare cyacu uyu munsi gishobora kurasa Kigali kirigoma. Perezida Kagame ntazarara mu nzu ye, azajya kurara mu ishyamba akinisha abandi bantu, ntakine na Faci Beton Felix Tshisekedi. Ugahagarara he ukavuga ko ugiye kurwanya u Rwanda, ugiye kugirira n'aba banyarwanda, kubitwa tutangire kuboroga. Ni mu mpako bayobora manda ya kabiri, mbabwije ukuri ko muzaba batanga buhamya bibi. Ibi mbivuze cyane ku buryo buri wese anyumva. Isaso rya mbere ryabo banyagwa nirigwa kuri Kongo cyangwa agace ka mbere bazafata, nzakoranya inteko nshinga amategeko nyisaba uruhushya rwo gutangiza intambara ku Rwanda, kuko ubwo burenganzira ndabufite. Ibitekerezo byabo bihuriza ku ngingo imwe gusa, ndetse hari n'abavuga ko rwose aba bagabo bombi uko ari babiri wagira ngo baravukana, uhereye ku kuntu bajya gusa bakagira taye zimwe no mu mutwe yatekereza kimwe. Ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi nako Tshisekedi Chilombo uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na mugenzi w'inshuti y'akadasohoka Bwana General Neva Evariste Ndayishimiye uyobora Burundi, igihugu yita ko ari kinini kandi gikize kuruta Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubundi akongera mu kandi kanya akavuga ko ari agahugu gato kitereye nk'umutima kari rwagati mu mutima wa Afrika. Mu Burundi agahugu kibere ahantu hinyegeje gafise forme y'umutima, tuvuga tuti umutima wa Afrika. Aba bagabo bombi isibye kuba bayobora ibihugu bituranye, ariko banahuriza ku kuba batumvikana n'umuturanyi wabo Perezida Paul Kagame uyobora igihugu cy'u Rwanda n'ubundi gihana imbibi n'ibi bihugu byombi, Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye na mugenzi we Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibakunda Kagame, isibye ko nawe atabakunda. Nibakunda u Rwanda kandi narwo nirubakunda, nta nubwo bakunda abanyarwanda, n'abanyarwanda benshi batekereza abagabo rwose nk'abanyarwenya kandi babagome ku rwego rwa nyuma. Nta gitutsi kibi wantuka gusa kuntuka ngo kimbabaze, ndakwihorera je nkora ibyanjye bindeba biri hano mu Rwanda. Babaza ku mipaka bagakoronga murabizi, bagatukana ngo bazotumesa, ariko nabo barabizi, bagomba kuba babizi, ariko nyine ubwo ni wa murongo butararengwa ibyo. Niba mugira isoni zo guhangana, nge ntazo ufite. Niba mudashoboye guhangana, kwigira ntabyo muzabona. Hari umurongo utarengwa, ntibibaho, kirazira, bishoboka. Si rimwe, si kabiri, si na gatatu, nubugira kenshi Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barahira bakirenga ko ngo bagomba gutera u Rwanda, bagatangiza intambara yeruye ku butaka bw'u Rwanda, bakarasa ibisasu byabo biremereye cyane mu mujyi wa Kigali, ngo umurwa mukuru wose w'iki gihugu bakawurimbagura bakawugira ivu, ngo bagakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ngo kandi bagahondagura bikomeye igisirikare cy'u Rwanda, ngo igihugu cy'u Rwanda bakagiha isomo rikomeye cyane ku buryo imyaka n'imyaka izagenda ishira, ariko u Rwanda ngo rutazigera rwibagirwa icyo ruzakorerwa n'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ngo yari intambara izaba ifite ubukana n'uburakari bwinshi ku buryo nawe wabasha kuba bayihagarika ku ruhando mpuzamahanga. Babandi rero babahanze aha bababeshya, bababwira ngo nushatse gutaha bakamubuza, ngo buretse ngo ntutahe, ngo ibintu biri hafi gutungana, ngo bazabanza bavaneho Kagame. Ryari byanyuze mu yihe nzira se? Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeza neza ko rwose ingabo z'u Rwanda arizo zirwana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo ni RDF, Rwanda Defense Force, nibo batangije intambara rwose iri kubera muri iki gihugu, yatangiye mu myaka irenga 30 ishize, ngo kandi bagiye bigarurira imijyi igiye ikomakomeye, bakanahamya neza ko rwose mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 12 2025 ingabo z'u Rwanda zarashe ku butaka bw'u Burundi bakoresheje intwaro ziri mu karere ka Rusizi mu bibaya bya Bugarama. Bati ibyo kandi ni ukurengera cyane, nta gasuzuguro gakomeye tutabasha kwihanganira gutyo gusa. Byari byaragize urwenya ko buri gihe Burundi cyangwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakunda guhora bigamba ko bazatera u Rwanda, bikarangiriraho bikagaragara ko rwose ari amagambo y'ibikangisho gutyo gusa, ariko kuri inshuro byahinduye isura.
ibikorwa by'intambara ku Rwanda byatangiye n'ibikiri amagambo n'ibikiri ibikangisho by'iterabwoba, nta mikino nta no gusekerana hagati y'ibihugu byombi kukiriho. Icyo mvuga ni uko Burundi bwamaze kuba bwarunda igisirikare cyabo cyose ku mupaka w'u Rwanda. Hari abasirikare babarizwa mu bihumbi byinshi bafite imbunda zipakiye imizinga y'amasasu, intoki zabo ntiziri kuva mu mbarutso, kandi bafite ibifaru byinshi by'urugamba ndetse n'intwaro rutura zirasira ku butaka zikarasa ku ntera ndende, ku buryo rwose ngo zanarasa ibisasu Kigali bibereye ku mupaka, ahasigaye ngo bakataka baciye mu Kirundo bagahera mu karere ka Bugesera bataka u Rwanda. Ku ruhande rw'u Rwanda abasirikare ku mupaka bimenye ku bwinshi ngo ntabwo rwose igisirikare cy'u Rwanda kiraza kureka gutyo gusa yuko hari umusirikare wo mu Burundi ukandagiza ikirenge cye ku butaka bw'u Rwanda, ubigerageza agisheta bakiroba. Harabura itegeko gusa ngo hasigaye intambara igatangira hagati y'ibihugu byombi bagakocorana. Ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho, ntabwo azasubiraho yaturutse. Tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima. Aho bibera akaga ku Rwanda n'Abanyarwanda nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi byagiye byirukanka kenshi mu mahanga mu bihugu bigiye bikomakomeye mu bya gisirikare, bagaragaza neza ko rwose u Rwanda ari rwo runyamakosa, barushinja ibyaha bigiye bitandukanye by'intambara byiganjemo gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23, bakanarusabira ibihano ku bwinshi. Nimba utumvisha ibyo mvuze neza, nshatse kuvuga ko iyi ntambara iramutse ibaye, u Burundi bwarasa mbere ku butaka bw'u Rwanda, ariko bikagaragara neza ko rwose u Burundi atari bwo bushoboza intambara, ahubwo ari u Rwanda. Noneho u Burundi bukarwana bisa nkaho buri kwirwanaho, buri kwitabara. Ibi bivuze ko ibihugu byinshi birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeye mu bya gisirikare ubwo byafasha u Burundi muri iyi ntambara. Biravugwa ko ibitero byo gutera u Rwanda abasirikare b'Abarundi bamaze kuba babitegura rwose ngo habura gushyira mu ngiro. Iyi ntambara yateguwe ite? Ibi bihugu byombi bishaka kurwana n'u Rwanda bifite igisirikare kingana iki byiteranyije? Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri gutekerezwa ko zafasha u Burundi, barabufasha mu buhe buryo muri iyi ntambara? U Rwanda rwo ruraza kwirwanaho gute muri iyi mirwano iri ku ruzira? Wowe tuza utera agatebe uringanize volume uri kunyumviraho, ahasigaye zose nzikubarira. Niba ari ubwa mbere kandi wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Ku isi yose hari abantu barenga miliyoni 125 bakoresha urubuga rwa YouTube, atari ukureba video z'abandi gusa, ahubwo barengaho bakabyaza YouTube umusaruro. Mu Rwanda imibare igaragaza ko abarenga miliyoni 4 aribo bakoresha internet mu buryo buhoraho, kandi mu Banyarwanda 100 bakoresha internet, muri bo 2 cyangwa 3 baba bafite imiyoboro ya YouTube, ibi twita YouTube channel. Bivuze ko mu Rwanda hari abantu batunze YouTube channel bari hagati y'ibihumbi 98 kugeza ku bihumbi 147 cyangwa se barenga ntawamenya. Ni benshi kurenza uko wabikekaga, kuko abantu kurikirana kuri urubuga rwa YouTube b'Abanyarwanda urabizi neza ko ari bake. Nanjye nuko tuzi bake, abandi benshi bisa nkaho bizabasaba imbaraga nabo ubwabo bataramenya uko zingana. Uyu munsi mu Rwanda mu bantu bakorera ku rubuga rwa YouTube binjiza agatubutse kurenza abandi. Hari amahirwe menshi ko YouTube channel zabo zigenzurirwa cyangwa zaturutse ku muryango w'abitwa Mufasa bagize cyitwa AC Social Media Management Agency. Aba batinzwe no gukanda buto yo gukora YouTube channel, ahasigaye mu minota itageze mu isaha ikaba yamaze kugira abantu bayemerera kuba yahembwa. Mu gihe kitageze ku cyumweru kimwe gusa, YouTube channel zabo ziba zinjiza amafaranga barirwa muri za miliyoni. Ibi n'aba content creator bo mu Rwanda benshi batatinyuka no kurota. Iki nicyo gihe ngutandukane n'abakugurisha abagukurikirana b'amarobo badateze kureba ibintu byawe. Muri ACSMM iwacu ibitekerezo bibyazwa za miliyoni. Uratuvugisha ukatubwira ko ukeneye ko tugukorera YouTube channel cyangwa ukeneye YouTube channel yo kugura, ahasigaye ukibonera ibitangaza. Tunazamura imbuga zindi nka Instagram, X yahoze yitwa Twitter na TikTok, yaba kuzamura aba followers, like, comment n'ibindi nkabyo. Nicyo gihe ngo wagura imikorere yawe kandi wunguke bihwanye n'uko ukora. Hamagara cyangwa wandikire ACSMM aka kanya kuri nimero yabo 07 98 35 45 76. Twitwa Mufasa, abatumenye baratwirahira. Aho ni waba ararembejwe n'abajura, wikeka y'inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro,
naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu? Igisubizo cy'ibi byose ni Muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubije ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Murazi ko dufise umubanyi mu buraruko bw'igihugu cyacu atatubaniye neza, akaba ubuho aguma duhigira aturitse urutoki ngo Burundi nibwo bumwononera mu mugambi wo kwihagira igihugu kibanyi cya Kongo. Ni nawe n'ubu adahengeshanya gushigikira abipfurizi n'abo Burundi, ariko abimenye ko igihugu si icana, igihugu sabana, Uburundi ni igihugu kitavogerwa. Musabwa rero kuryamira amajanja muri kanure mufatanije n'abajejwe intwaro n'abene gihugu bose. Icyo tubemereye nuko natwe urwo rugamba tuguma tugwiteguriye mu buryo bwose. Ndabamenyesha ko n'abene gihugu bose barikanuye, uzohirahira agatera Burundi iyo ntambara azomenya ingene ayitanguye, ntazomenya ingene izohera. Cyo nobwira urota wese ashaka gutera Burundi, nomubwira nti arahirwa abasenga iyo dusenga, ahandi hoho izoherera iwe kuko Imana ntirenganya. Nubugira kenshi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi bigamba ko bazashoza intambara bakarwana n'u Rwanda ngo bagakuraho ubutegetsi bwa Kagame, ariko kandi ibihugu byombi byamaze kuba byahoza imbaraga mu bya gisirikare. Ubyumve neza ko rwose abasirikare b'ibihugu byombi basanzwe barwana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara y'akasa mutwe barwanira ku ruhande rumwe ngo bagamije kurimbura burundu umutwe w'inyeshyamba wabananiye burundu wa 23 uhora ubahondagura ku rugamba bagataha bimyiza imoso, ku buryo rwose ngo guhurira ku rugamba n'uyu mutwe ibyo bahabonera nk'iby'imbwa yaboneye ku mugezi. Uyu mutwe bawushinja ko ufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda, ndetse bakarengo bakavuga ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo habarizwa abasirikare b'u Rwanda barenga 5,000, ndetse ngo u Rwanda nirwo ntandaro y'iyi mirwano yose ikomeye ikomeje kumenekeramo amaraso y'abasirikare n'abasivile benshi umunsi ku munsi. Mu gihe u Rwanda rwo ibyo rwabihakanye kenshi kuva ku ntangiriro, ahubwo rwo rugashinja ibyo bihugu byombi gucumbikira umutwe wa FDLR wabicanyi basize bakoze amabi mu Rwanda mu 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi uwo mwaka. Abanyekongo bafite inkomoko mu Rwanda, ninde wabajyanyeyo? Ni iyi leta y'u Rwanda? Ninde wabajyanyeyo? Uwabajyanyeyo yabishubije ariko barinda kubibaza u Rwanda kubera uwajyanye aba bantu n'ibibazo baba batera cyangwa baterwa abari ubisubiza, ntabwo bazaza kubibaza Kagame, nta ahuriye nabyo. Abakabaye bakemura ibibazo byo muri Kongo, abanyekongo ubwabo ntabwo bafata ikibazo cyabo ngo bakigire icyabo bagishakira umuti wacyo. Niyo wakwifashisha abandi kugufasha, ariko ugomba kuba ari wowe uri imbere ushaka igisubizo ugafata responsibility. Ariko ubukungu bwa Kongo nge ntwara, wowe kuki utabukoresha we nyirako? Ko mbona abantu bawe bakennye nk'abangi hano cyangwa bari no hanyuma, ibyo kuri bo nibyo biremereye kurusha abantu bisha abantu miliyoni y'abantu hano bari aho bari hariya bafite intwaro, bahabwa intwaro na training n'ibindi byose na leta ya Kongo. Kuri ibyo niyo dukwiriye kubigendamo buhoro tugaceceka.
Muri izo nshuro zose ibihugu byombi byagiye bivuga ko byiteguye kuba byarasa Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda. U Rwanda narwo ntirwigeze rugaragaza ubwoba, ahubwo rwitangarije ko rwose rutazihanganira ibikorwa nk'ibyo byo guhungabanya umutekano warwo n'abanyarwanda. Ariyo mpamvu ngo rwongereye ingufu z'ubwirinzi ku mupaka w'ibi bihugu byombi. Ndetse rwose ngo uzatinyuka akabigerageza azaba yiyahuye rwose, ngo ntihazagire umuririra kuko ngo azaba yiroshye mu menyo y'inyamaswa y'inkazi kandi ayireba. Banarenzaho bati uzashoza intambara kuri twe tuzayirwanira iwabo tunamusenyere ku rwego rwo hejuru. Hari nubwo rwose abahagarariye igisirikare cy'u Rwanda na Perezida Paul Kagame w'ubwite bakunda kwivugira ko rwose ngo Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batinze kwataka u Rwanda, bakagombye kuba barabikoze cyangwa se bakabikoze ubu, kubera ko ngo bahora biteguye kuba babakira neza rwose mu byubahiro bikomeye cyane. Twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Hip sha abantu bakitwa nk'impene ukunyene, hari abantu b'abagabo bakanura. Iki ndakibabwire ntimujya mu mukondo ya zose, uzotuvyoga tuzomuvyonga. Emwe aho emwe mwe muritegura ntimugire ubwoba. Bajya turazinanye aho ndi mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha. Ubu niho dushobora. Ntabwo ari ibiraka mutwima kuri twebwe gengira Imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataha. Ariko twaranavuze ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo ngiyo hano u Rwanda ni ruto ntabwo twashyiramo ibisasu hirya iyo kuko bafite ibihugu binini ibibazo byacu tukabirangiriza. Mujye mudusengera nk'ingabo ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo. Ni mu bisenge nabi hari genja mbona aho twagiye basenga Mana yacu rwose udutsindira intambara ku mutima nkavuga ni Mana yanjye irisengesho nturyo kuko jyawe intambara ndazikeneye, ariko hirya iyo ngiyo nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo, ariko atari hano hafi. Kandi kujyayo biroroshye, dufite Rwanda Air ntabwo tukigenda n'amaguru. Ubundi twaruhaga tugenza amaguru cya gihugu kituruta ubunini inshuro 89 tukakigenda amezi 9 tukaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi 9. Ariko ubu Rwanda Air hakamanuka tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyinira intsinzi. Wampa ngo babigire vuba nkwerekeye ko rwose ndaribwa barantegereje ngo ariko bamwe bashaka no kubikora ubundi barabizi, bazi ko bitazabahira, bazi ko ngira ngo ni nacyo kibatinza, ariko wangirira ngo babigerageze. They will never know what has hit them. Hari umurongo utarengwa ntibibaho. Kirazira namwe rubyiruko mubimenye ejo hatazagira babeshya. Ubusanzwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitegura gutera u Rwanda. Ni igihugu cya kabiri mu bunini ku mugabane wa Afurika, kikaba icya 11 ku isi hose kuri ingingo y'ubunini. Nicyo gihugu cya kane muri Afurika gituye n'abaturage benshi kuko gifite abaturage bagera kuri miliyoni 112. Igitangaje hafi ya bose muri abaturage bavuga Igifaransa, ariko muri iki gihugu hakoreshwamo indimi zirenga 200 kandi nyinshi muri zo n'ahandi zikoreshwa ku isi. Kongo ni igihugu gikize ku mutungo kamere ku rwego ruruta ku rw'Ubushinwa. Bivuze ko kuri uru rwego imitungo yabihenze kuruta ikindi gihugu cyose cyo mu isi. Ariko nyine imyinshi muri iyi mitungo isahurirwa mu nduru. Ni nka hari imitungo y'ahandi i Burayi ndetse na Amerika. Kuko nk'ubwo muri iki gihugu habarizwa imitwe y'inyeshyamba irwanisha intwaro irenga 250 ibarizwa mu burasirazuba gusa. Ni igihugu hashize imyaka irenga 30 habarizwa intambara yo kurwanya imitwe y'inyeshyamba. Bivuze ko igisirikare cyabo kimaze iyo myaka yose muri aya mashyamba kirwana. Igisirikare cy'iki gihugu cyitwa FARDC, Forces Armées de la République Démocratique du Congo. Kikaba ari igisirikare kirimo inzego enye zigiye zitandukanye, harimo Land Force abarwanira ku butaka, Air Force abarwanira mu kirere n'abarwanira mu mazi aribo bitwa Navy Force, wongeye abitwa Republican Guard barinda umutekano w'abategetsi bakomeye muri iki gihugu n'imiryango yabo, bamwe n'aha twita abajepe. Ku mbuga zigiye zitandukanye nakoresheje negura iki kiganiro zibitsa amakuru yose ku bya gisirikare, zigaragaza amakuru atandukanye y'abasirikare b'iki gihugu, ahanini bitewe n'uko raporo zabo zikunda kuba zirimo nk'icyo twakwita kavuyo.
ariko imibare myinshi igaragaza ko FARDC igisirikare cya Kongo kigizwe n'abasirikare bari hagati y'ibihumbi 134 kugeza ku bihumbi 166 bari ku kazi n'inkeragutabara zifite umwitozo wa gisirikare zigera ku bihumbi 31, wongeyeho abaparakomando bashinzwe umutekano mw'imbere mu gihugu cya Kongo barenga ibihumbi 10 banifashishwa ku rugamba mu gihe byaba bibaye ngombwa. Muri make, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite abasirikare bose hamwe bari hagati y'ibihumbi 175 kugeza ku bihumbi 205 bibumbiye hamwe bose. Urubuga Global Firepower rukora urutonde rw'ibisirikare bikomeye ku ruhando mpuzamahanga bagendeye ku ngingo zigera kuri 30 zigiye zitandukanye zigize icyitwa Power Index. Kuri uru rutonde, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifata umwanya wa 66 mu bihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi hose kuri Power Index ya 1.31, mu gihe ku mugabane wa Afurika akenshi iki gisirikare cya Kongo gishyirwa ku mwanya wa 8 ku rutonde rw'ibihugu 38 gusa bya Afurika bifite amakuru yizewe ya gisirikare. FARDC ni igisirikare gikoresha intwaro zikorerwa mu Burusiya, ariko zikaba intwaro zifite ikoranabuhanga rya kera cyane ryagiye rikoreshwa cyane mbere y'ikinyejana cya 21 mu myaka yo mu 1980, mu gihe izindi ntwaro bafite ari second hand, ni ukuvuga ko ziba zarabanje gukoreshwa n'ibihugu by'i Burayi bazisimbuza bakaboherereza izo zishaje, aho n'ubundi dusangamo intwaro zo ku butaka nk'ibifaru byo mu bwoko bwa T-35, Tip-39 n'ibindi nkabyo byo mu Burusiya bafite byose hamwe biri hagati y'ijana kugera ku 174. Bakagira imodoka z'urugamba 900 ku gihumbi zanifashishwa mu gutwara ingabo n'ibikoresho byose by'urugamba mu bikorwa bya gisirikare. Wongeyeho nuko mu bubiko bwose bw'intwaro bafitemo umurundo w'intwaro za artillery zikoresherezwa ku butaka zikarasa ku ntera ya kure. Ubyumve neza ko banafite intwaro zo mu bwoko bwa multi-launch rocket system zirasa imvura y'ibisasu bya rokete ku rugamba. Mu kirere, Air Force y'igisirikare cya Kongo ni abasirikare bake barwanira mu kirere, nabo kandi bafite indege za kera nka MiG-21 fighters, Sukhoi Su-25 n'izindi nkazo zo mu myaka yo hambere, zose hamwe zirenga 20. Bakagira za Kaijuguru 30 zirwana ku rugamba n'izindi ndege 15 zitwara ibikoresho bya gisirikare. Kugeza ubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta mato manini y'urugamba bagira, ifite amato mato gusa bakoresha kuri patrouille mu mugezi munini wa Kongo no mu biyaga bigiye bitandukanye. Kongo nta misiri igira, nta n'ibyo bateganya kugira. Rwose ubyumve neza ko nta misiri ballistique bagira. Umva nangera, ubwo se waba utagura ikibanza ukigondera etage? Rwose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuriya ubabona nta ntwaro y'ubwirinzi bw'ikirere bafite igezweho nk'igisirikare cy'u Rwanda. Igitangaje kandi nk'ubwo ngubwo umutwe wa 23 bahora bahanganye ufitiye intwaro, rwose baherutse no kuyigaragaza mu mirwano iherutse kubera mu bice byegereye u Rwanda ahitwa Kamanyola. Ubyumve neza ko iki gisirikare cya Kongo gishorwamo miliyari imwe y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka. Nyamara n'ubwo ibifaranga ari byinshi, Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aherutse kuvuga imbere y'inama yamuhuje n'urubyiruko rw'iki gihugu ko yasanze nta nifomo iki gisirikare kigira, kandi ngo banahembwa umushahara wa piripiri, ndetse akenshi iki gisirikare kigaragara nk'igifite inzara ikabije kandi kigakunda gasururu ku rwego rwa nyuma, kikanakora ibyaha byinshi by'ubusahuzi bakorera rubanda ku rugamba. Ni igisirikare kinini kimaze igihe kinini kirwana mu mashyamba, ariko gikubitirwa muri ayo mashyamba bikomeye ibisimba bigataruka. Ubwo kandi bikavugwa hashingiye ku buryo ngo 23 iyo bakubitaniye nayo ku rugamba ngo babiboneramo akaga gashaririye cyane. Wambutse umupaka ukinjira mu gihugu cy'abaturanyi bafitanye umugambi umwe wo gutera u Rwanda. Mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi cyo kinafite ibibazo bigiye bitandukanye byiganjemo ubukene bukabije n'ibindi bibazo bijyana nkabyo, kandi kikaba gituwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 14, bikigira icya 78 ku isi hose mu bihugu bifite abaturage benshi. Igisirikare cy'u Burundi cyitwa FDNP kiganjemo ingabo zo ku butaka, ariko zigafatanya n'ingabo nye zirwanira mu kirere Air Wing n'izirwanira mu mazi Maritime. Wongeyeho abaparakomando bafite umwitozo hambaye cyane wa gisirikare. Mu mibare Uburundi bufite abasirikare 30 bari ku kazi, inkeragutabara 5000 n'abaparakomando barenga 10,000. Muri bo 24,000 ni abasirikare barwanira ku butaka, abasaga 5500 ni abarwanira mu kirere, abasigaye 500 nibo barwanira mu mazi.
Muri make igisirikare cyose cy'u Burundi kirimo abasirikare barenga 45,000. U Burundi buza ku mwanya w'129 ku rutonde rw'ibihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi tugendeye ku rubuga Global Firepower. No muri Afrika ni gishyirwa mu myanya 38 ya mbere itegurwa n'uru rubuga rwa Global Firepower. Iki gisirikare akenshi gikoresha intwaro za kera cyane zagiye ziva mu bindi bihugu nka France, Uburusiya, Ubushinwa, Afrika y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nabo kandi banafite ibifaru bya T-35 tip, bakagira imodoka z'urugamba zirenga 100 z'imitamenwa, bakanagira ibitwaro bya artillery birenga 30 na multi-launch rocket system zigusha imvura y'ibisasu ku rugamba. Naho intwaro no bakoresha nk'imbunda z'Abarusiya ndetse n'Abanyamerika nka AK-47, PKM, RPK na machine gun zo mu bwoko bwa DSHR. Mu buryo budasubirwaho u Burundi na fighter jet bagira za ndege zirwana ku rugamba, izo baracyazumva mu nkuru. Ariko kandi bakagira indege z'ubwikorezi enye wongeye za kayijuguru z'urugamba nka Mili Mi-8, Mili Mi-17 n'izindi nkazo zikorerwa mu Burusiya nka Mili Mi-24, indege igezweho y'urugamba irwana bikabije igacucuma amasasu menshi ku rugamba. Bakanagira indege 12 zo mu bwoko bwa Rotorcraft. Byumve neza ko nta mato manini bagira y'urugamba, ayo bafite yose nta mato mato bakoreshereza mu kiyaga cya Tanganyika. U Burundi nta misile ballistique, nta misile isanzwe cyangwa idasanzwe bagira, nta bwirinzi bafite buhagije bw'ikirere cyabo, na satellite y'ibikorwa by'umutekano, nta n'intwaro zirwana urugamba cyangwa se ibitero koranabuhanga ibyitwa cyber warfare. Buri mwaka 2 kugeza kuri 3.5% kw'ingengo y'imari yose y'u Burundi ishorwa muri iki gisirikare cya FDNB. Tuzamutseho gato tukambuka imbibi, Abarundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahereye kera kose rwose bashaka kurenga ngo bagatangiza intambara ku ruhande rw'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kigaragaza ko rwose ntabwo bagifitiye intambara, nta nubwo giteganya kugira, ndetse rwose ngo niyo batinya si batinya Abarundi cyangwa Abanyekongo, ahubwo ngo nibakomeza kwishuka ko baraza kurwana bagahangana, ngo baraza kuba bafite ibibazo byinshi byo mu mutwe, kuko ngo u Rwanda rufite igisirikare kidakinishwa. U Rwanda rwegeranye n'ibihugu byombi bishaka kurwataka, umwe ku mupaka w'iburengerazuba undi ku mupaka w'amajyepfo. Iki gihugu gifite igisirikare kizwi hose ku mugabane wa Afrika, ni RDF, Rwanda Defense Force, nayo iri mu mashami 3 yose agiye atandukanye. Harimo abasirikare bari ku kazi bagera ku 35,000 n'inkeragutabara zirenga 45,000 zahawe umwitozo ukarishye cyane wa gisirikare. Bose hamwe ubwo bakaba abasirikare b'u Rwanda bakaba 75,000 hafi 80. Ni igisirikare kigizwe n'umubare muto w'abasirikare ugereranyije na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gupanga kubataka. Ariko igisirikare cy'u Rwanda kiri ku murongo kandi gifite ikosi rya karite. U Rwanda rufata umwanya w'100 kugera ku 110 ku rutonde rw'ibihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi hose hagendewe ku ngingo zifatirwaho n'urubuga Global Firepower. U Rwanda kandi rugafata umwanya wa 12 kuri iyi ngingo ku mugabane wose wa Afrika. Nimba hari ikintu buri wese yubahira igisirikare cy'u Rwanda muri Afrika hose ni imyitwarire yabo. Barumva kandi bakumvira icyo amategeko n'amabwiriza bivuga ku rugamba. Ni igisirikare cyatojwe bihambaye cyane kurenza ikindi gisirikare cyose kiri inaha muri Afrika, kandi kikaba igisirikare gifite umurongo uhamye kigenderaho n'uburyo abayobozi bacyo bakurikirana mu gufata imyanzuro ibyitwa command structure. Kandi RDF igira uburyo bwihariye barwanamo intambara zabo bugezweho ibyitwa modern doctrine, bivuga uburyo igisirikare kirwana, uko abayobozi bacyo bafata imyanzuro, ikoranabuhanga igisirikare gikoresha, n'uburyo inzego zigiye zitandukanye za gisirikare zunganirana ku rugamba zikarwanira hamwe. U Rwanda rufite ibifaru bigezweho by'uruganda rw'Abarusiya, bafite ibimodoka byinshi by'urugamba by'imitamenwa wongeyeho intwaro za artillery pieces. Izi ntwaro ku butaka zirindwa mubi. Ubyumve neza ko u Rwanda rufite intwaro za multiple launch rocket system, nazo zirasa za rocket nyinshi ku rugamba. Ikindi RDF ikoresha intwaro zo mu ntoki nziza zigezweho ku ruhando mpuzamahanga nk'ama AKs, aho kumvamo imbunda za AK-47, AK-12, M4 Colt Commando, M16A1, CZS-805, wongeyeho imbunda zitwa AR-15 n'izindi nkazo, ukongeraho za machine gun n'ibitwaro bya anti-tank launchers. Bya bitwaro barasisha babihetse ku ntugu kandi bicaye, kuko uhagaze wakurura imbarutso kikakujugunya ukagira ngo urirashe, ku buryo rwose wanahita uhusha igipimo. Ni intwaro ifite ingufu kandi y'abanyembaraga. Rwanda ni Air Force, igisirikare cy'u Rwanda kirwanira mu kirere. Ni igisirikare gito mu mibare ariko giteye imbere mu ikoranabuhanga. Ubu gifite indege 12 z'indwanyi ku rugamba karahabutaka, bakagira za kayijuguru zigezweho zirwana urugamba, bakagira kajugujugu nyinshi z'ubwikorezi nziza cyane mu mirwano y'ubu.
bidasubirwaho igisirikare cy'u Rwanda kirwanira mu kirere gikomeye kuruta icya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bwiteranyirije hamwe nubwo rwose imibare yabo ari mito. U Rwanda rugira misile ariko nta misile balistike n'imwe bagira, ndavuga za misile ku buryo zaraswa hanze y'umugabane wa Afurika. Muri make misile z'u Rwanda ziraswa ku ntera no n'intera iringaniye gusa. Ikindi kandi RDF igira ubwirinzi buhagije bw'ikirere ku buryo rwose ikirere cy'u Rwanda gifunze byuzuye kandi nta gisasu kinini cyabasha kuba cyakwitura ku butaka bw'u Rwanda izo ntwaro ziri mu kazi. Ubyumve neza ko u Rwanda rugira itumanaho n'ubugenzuzi buteye imbere, ubwo kandi ndavuga buri kanya kose kagize ikirere cyitwa ko ari cy'u Rwanda n'imbibi zacyo zose ziba zirinzwe bihagije. Ibi byose u Rwanda rubishoramo miliyoni hafi 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka nk'ingengo y'imari y'igisirikare cyabo. Ni amafaranga make ariko akoreshwa neza ugereranyijwe n'ahandi hose ku mugabane wa Afurika n'isi muri rusange. Igisirikare cy'u Rwanda kigira intera ivuga move faster, strike precisely, control territory. Byose byabo bibera ku muvuduko nk'umurabyo, igipimo kizira guhusha ndetse no kugenzura neza amatware yabo nta guhumbya. Isibye kose ryumagaye, igisirikare cy'u Rwanda kugarura amahoro aho yabuze n'utuntu twabo bazi gukora kandi bakabikora neza kinyamwuga. N'ingabo zagiye zoherezwa mu bice bigiye bitandukanye bya Afurika kugarura amahoro nko muri Central Africa, Mozambique, Sudan y'Epfo n'izindi misiyo nyinshi z'umuryango w'abibumbye n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Muri make urugamba barwumva neza cyane, nirwo rurimi bavuga neza kuruta uko bavuga Ikinyarwanda. Reka noneho ngukorera igereranya ry'igisirikare cy'u Rwanda n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi ku ngingo y'ikosi rikaze, imyitwarire n'ikoranabuhanga twifashishije inyenyeri, aho igipimo cy'inyenyeri 5 zirafatwa nk'urwego rwa nyuma rushimishije nk'uko bavuga amanota 100%, naho inyenyeri imwe igafatwa nk'urwego rwo hasi ku gipimo kingana nka 20% cyangwa munsi yaho. Kuri ingingo y'ikosi rya kasamutwe, igisirikare cy'u Rwanda gihabwa inyenyeri enye ku ruhando mpuzamahanga, mbega ni ku rugero rwa 80%, mu gihe Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri iyi ngingo bafite inyenyeri imwe n'igice buri umwe, mbega ni nk'uko bakavuze 30% ku rwego rw'isi mu bijyanye rwose n'ikosi rikaze ku ruhando mpuzamahanga. Ku kijyanye na discipline cyangwa se imyitwarire, RDF igisirikare cy'u Rwanda gihabwa inyenyeri 5, bivuze ko ku ruhando mpuzamahanga buri gihugu cyose cyifuza igisirikare gifite imyitwarire nk'igisirikare cy'u Rwanda. Ni mu gihe kuri iyi ngingo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihabwa inyenyeri 2, ubwo akaba nka 40%, naho Burundi bwo bugahabwa 2.5, ubwo akaba 50%. Ku ikoranabuhanga ry'igisirikare bwo igisirikare cy'u Rwanda gihabwa inyenyeri 4, mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi bahabwa inyenyeri 2 ndetse n'u Burundi bugahabwa inyenyeri 2. Bivuze ko rwose igisirikare cy'u Rwanda nubwo ari gito ariko buri wese agitinyira uko kiri. Nibyo igisirikare cy'u Rwanda gikomeye kuruta icy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niyo byaba byiteranyije, ariko iyo hajemo ijambo intambara habaho kwitonda cyane. Full stop, akariro gake na feri. Ntabwo ibintu byo kuba ufite igisirikare gikomeye ibyo bihagije kugira ngo utsinde urugamba. Reka icya mbere ni ukugira ibihugu byinshi by'inshuti byanagutabara mu gihe byaba bibaye ngombwa. Ibaza ariko ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya buhagarariye isi ya none ubona ari nkaho rwose bari mu ntambara ikaze yo gukomeza kwigwiza ibihugu byinshi by'inshuti, kandi bisanzwe ari ibihugu by'ibihangange mu ntambara nta wabitambika. Ubwo ndakeka umaze kumenya neza rwose agaciro k'ibihugu by'inshuti. Kuri iyi ngingo hari ibihugu byinshi bigaragara neza ko rwose byafasha Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe intambara yabibaye hagati y'ibihugu byombi ndetse n'u Rwanda. Ibihugu byinshi byafasha uruhande rwaba ruhanganye n'u Rwanda, byaba birimo nk'Ububiligi busanzwe butumvikana n'u Rwanda, Ubufaransa n'ibindi bihugu byinshi by'i Burayi byihutira mu gufatira ibihano u Rwanda. Ndetse rwose hari amahirwe menshi ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo zishobora kujya ku ruhande rwaba ruhanganye n'u Rwanda. Ese u Rwanda muri iyi ntambara rwafashwa nande? Ibi nibyo tuzagarukaho mu kiganiro nk'iki cy'ubutaha, igice kizakurikira tuzita turarasa mu Rwanda, igice cya 3. Ariko kandi niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.